Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fabricate shilong. Kumbagi nong thok kuboru kidan ni kabenta, kabakrao bani trelang ringkat bak sorkar na kabenta bani kun persya yuk penyang jingpang coronavirus, dak bapathai kila jingte pokongsan man lakas ngi syau pajba. U MLA jong kanong po konstituensi bak Meral Bones em ula phai khamat ru shekinong thok kubor jong ka Riboy district dak ba ajing rap daki PPE ki mask bat ki sanitizer khnang bagi nong thok kuboru kila ban shim ya kala jingeda ban laj na ka jingya bed jong phunyang jingpang coronavirus kani ga deiru kasien ka bading kong bana kaliang jong kinong mi khmat ka Riboy kin kener lem ji kila jingrap shikinong thok kubor ka Riboy district ki badan kamru ban shim kila jingeda kum kani ka por hakani ka jing IT ki PPE ki mask bat ki sanitizer shaborok kinong thok khobor ka Riboy district laidan rengkat langru UMDC jong nong po konstituensi ba Balajit Rani u president jong nong po block congress committee ba Plelat Tiuso ki weide ki rirong ba kenthop kinong thok khobor ka Riboy district balong hadu mentai padon ki bapai khmat sangi nong thok khobor hoi hitip kene singi jing di masim kalat ni da ngiru hami ngahap long kum ki spai ting haban sha sibun ki jing aga jing ti ban ai ka jing tip spai ba tenaga yang jing pen pau ka jing kemen hang ba wemale tempat penumsi la perkhat ru na gupta ka jing ka jing tam kene ki jing IDP kene PPE kat kene sanitizer kalau long ki jing ku na gupta jing ese kum kene por na ngi dong kam ki la di na ngila tunut kami ki tenaga yang jing kum kene thok bo na Riboy district ya plesi jarmu nong ka jing bahar jing ki nam ta jing perkhat jing ki to ai ban ngai sihwan minang trilang tlo ni kikam di jam hantam ban sipri nam ta ke imlang salang hantam kum kene ke por ba baro pai ba ki ndu mosyang te ngi trilang ti kamon ti kadian nam ki ek ek ji tumu ni ki ang lu jengi ngila ban enjom ni kan la ban lo kumbang itip ba ki the fourth pillar of democracy di press yang ko iba penpoi ya ki kubor ki ba dongkam bakum ki ba ngitip hadu tendong ki surat lembaga printed media bakum juru lembaga electronic media te kumsi benta bani dan benta ti nimdon ni ban jarak khamtam hapadeng jong ani katma babang yapun ngitip bagi health worker ki police department district administration sarkar ki bahakamat ki agencies jong sarkar ki be kun hakma ndre ngitip biang ba mapiru ki sipai bahakamat ki ban mi sakmat ki ban tur ban penpoi ya ki jingtip ki batikna ban ki jingtip ki babnya haduk hadi ba ni kendong ki surat boleh sibul boleh si hajarmu ya ga jing tres tom ni jungpi ngasmo bahagane ko por na kalian na dungi yang ai gini takti na ko tajo pi dapat bani appreciate yang tre ga jungpi nang tres tom agi por gi banwan ni sutu piran su jing pisa kren teng pisa criticize teng hendre ka benta ga jungpi kum gi nong tok ko por di media person di journalist dari pile ya ko hatam phira ing kubor gi bade ni barok gi kum gi ba ni yo jing men toy sibu ban ni scam ba ga jing sakri jungpi kalau nggak sing sakri ke babe ka pemdan partiality ino ka pemi iki kubor ke babe ki iya du mentang appreciate ya ka service ka babe PPI hari boy ber kumjuru ya ki press opportunity ki baran hane jela bat hari boy ni sne balamba yo ne ka por ni phalem ni kubor kan ka regas kan kalian gedungi ya kinong kubor sya ka jela ber boy sya gari ber boy nang tristom badi long ba pi bangi satip ni sayo kubor ki gi baca akilan sodok yungi te kum gadak bani snok tilang pi hapadem jo bani katma ngi kun COVID-19 na kalian ga jongi na kalian jo MDC kinong yalam jongi baro ti badal ni semua ban IT ya pi ya kini ki PPE ki ba ni hadu menta ngi 4 dan kam hari boy ki 4 dan di positive cases ndre kum gadak bangi kum gi pun kre ngi no prepare ile de pasti bilang kam te IP ni PPE bat kini hand sanitizer jadi jing ai barit so haban pediang bat ngi scam minanglah betre rekar ki por wan ke kum gadak kan IT kini gi PPE ye pi kini por